भारत सरकार थादरेबा डेवलपमेंट की पैसा खुदिमक से ऑल वैली द कंसंट्रेट तौरे अखोय चिंगददी अमता थादबिद्रे अखोयबु नेग्लेक्ट तौबिरे इम्बैलेंस होबा दुगुंबा डेवलपमेंट लेरे हाइद्रा मखोयगिसु ग्रीवांस से जो फ्रॉम टाइम टू टाइम फुंदु इदना को से डेवलपमेंट के दबो और सु पॉलिटिकल के दबो और को सु फुंदुक्तन रे हेरिबा से खुदम मारबा तमेंगलोंगा इम्फाल के जेंगनरोगदी अदम डेवलपमेंट से खेनै हेरिबा को खुदों चादब से आजमा से हिस्टोरिकल रीजन ज्योग्राफिकल रीजन कई कादी मयाम लेरी अदुबो मदु यिंग खंथदबेदा अखोयसु हिस्टोरिकल नत्र ज्योग्राफिकल टेरेन अदु मयाम दो कौतुक्तदना इम्फाल चलुबा फैसिलिटी मयाम रिम्स हॉस्पिटल लेबा जेनिम्स लेबा अदे खोयगी डिस्ट्रिक्ट तदी इमते लेते हाइदना मदु ग्रीवांस से अदुम फोंदो इबने बको अदुना पाबुंग हौजिक इंडिया मदी पाकिस्तान की इरांग मरक असिदा मणिपुर की खोयगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबा याना लई हाइदना खोयगी इवन नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज होरिबा संबित पत्र लामे अदुमकु उनरिबा एमएलए सिंगदुगी चपचाबा वरोलि मियामदा थमलक्ते अदुबु तोंगान तोंगान बा एमएलए कुनगा माथोइना खोयेक तौदना यूनियन होम मिनिस्टर पीखिबा चेरोलदुगी मतुंग इना खोयगी लाइबा हौजिक चटलिबा हाइबा मेगी थासिगी मनुंगददी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबा याना लैरे हाइबा वारोल अदुदना तना सोशल मीडिया सिंगदा खोइना थेंगनाजबदा हानागी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना अदुमक अखोगी चीफ मिनिस्टर सी ओइबा याबगी चौबा थाजबा अमसु लै का वारोल थंबि पाबुंग सिग मतंग पाबुंग गे मोट करी थंबि पाबुंग तंग थंबि असिगे टॉपिक से मणिपुर की प्रजा अयामना हंगीबा दुम क्वेश्चन अमनी पॉपुलर गवर्नमेंट से करम कान लागदगे लाक्सु लानिंगबा हेतारे पॉपुलर गवर्नमेंट से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना सेमबा सरकार डेमोक्रेसी की नियम मतुंगदा लेबा सरकार दो पामबदगी करम कान लागदगे हाबा दुगुंबा अपामबा अनिंगबदो फोंदोक्तो लागबनी अदना ngasi कोइगे टीवी की चैनल सिदसु एनी गी नॉर्थ ईस्ट विंडो की चैनल दसु खने मरम चाय है खाली अदो हजिकी लाइबा डेवलपमेंट से कोइना येंगु तारगदी संबित पत्रना 2 days की खोंचत हंदक लाखिबसे बसे some kind of exploratory visit hai tare exploratory hai di kama hojiki leriba MLA sing especially BJP pu support tawba ally sing BJP ki manungi MLA sing both in the hills and the plains makhoi gi wakhal kari lege makhoi gi opinion hai tare ko especially leadership ki matang da makhoi gi mot lobagi hairap lako mali adu moko हजिके तौरिबा निनी के डिस्कशन डिबेट मया मसु तौगिबसे फोल के आइता तादबई मोंग जो हरब माली मदु फते हैब नते इज गुड नजागे इनी खोइगे थबा म तौग मतम द मयाम कंसल्टेशन तौरगा तौबसे मदु के व्यू पॉइंट मयाम से पुरगा तक संबित पत्रसु नेशनल लीडर सिंग द मा पाउ तमदुरिनी ए सुम सुम मखोगी मोट लई पॉपुलर गवर्नमेंट से कोई हंजिनबा पामी नत्रग लीडरशिप की मतंग द मखोई मखोगी मोट से लई अरु वैदे सेंट्रल गवर्नमेंट ना करम्बा फिरेब लौसिगे क्राइसी लौरक पे याय हरिबा अदुना अमर येंगुरगा मसी पॉपुलर गवर्नमेंट नंबर लाख पे याबगे पॉसिबिलिटी दि लई लाकनी हाइबदी अखोय द हाइबदी ngamde कइना हैदा मरम खरा लैरी मणिपुर की हजिक लैरिबा क्राइसिस से लंसाइगे सिदो पल्लिबा लाल मरक सिदा हरसे लाल से लोइदिङै की मरक सिदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमुबदा मदुना लानसे की सोल्यूशन पोरकपदा मदु मतेंग ओइगदरा ओइरोइदरा हैबसु मसी खनदबा यादबनी पीआर लाक्रिबसे क्राइसिस से मैनेज तौब ngamdabadagi सेंट्रल गवर्नमेंट ना मसे पाइरगा अमुक येंगसिरा कायना दम तौबनी अदुना हौग्रिबा मतम से नियरली था अहुम फाद्री हरिबा अदुना था तरुक फावबदी सेंट्रल गवर्नमेंट ना मसिगिसी पीआर ना सासोन तौबसी मसे अंतंग चांगयेंगनिंग अमबसु यायना खाली अखोइना हारिबसि ये लोइना कंजेक्चर ngakani मसे अखोइना बेसिस लेदना याम काना ngang busnate amuromda mu अखोइना mu yengबदा हजिकसे पाकिस्तान के इंडिया के लान से नोमु नोमु के कंखल इको अखोइना दि मसे इराइ लाइना अहामदा दि खलमी इंडिया ना स्ट्राइक तरो मतुंग द पाकिस्तान सु चप मानाना सुम खुद हलाई खुला लकुसना कैजुअलिटी लै आदा पीरिबा लान से थोइबा कैजुअलिटी से वर्सन से इंडिया के न्यूज़ चैनल इंडिया की गवर्नमेंट हारगना पाकिस्तान द कैजुअलिटी हे यामबा गोंबा पाकिस्तान लोमदि हारगना इंडिया की प्लेन मंगा कापथैबु हाबा अदमाय तो असुम फेक ति खंगदबा अदुमकपो
hojikse lan se India gi su leiba kari hani Pakistan ga dang border leiba town sing mayam sing si yoksilakpa adagi India na su Pakistan gi Lahore da natana Karachi adagi Pakistan occupy Kashmir da kano yoksilakpa adana hojikse leptana sai border sida sailing toba artillery gi kari hani kuchu khulai mayam tharakpa kholokpa sina yamna adugumba mine se Bharat Sarkar gi mine se occupy tobu matamnina Manipur gi sugumba popular government ma thamba gi wakhal sidi makoi dadi ai de kya ri changam godo mande it is makoi gi damuk tadi secondary ni makoi gi hana leiba point of view su Manipur gi leiba sigi conflict se amaram da masidi moi gi kanoni inter tribe ki hana de gi torokpa adugumba sanada lakpa du makhana bani ana yam laithok su khanba adugumba kanomi ngamani masida ina harap palma ya bada newspaper da yawbada Donald Trump na kari haige da India Pakistan ga smato lansung they have been fighting with each other for hundreds of years and the mind thong the highway mas mun na khang de with Donald Trump jina India ga Pakistan ga po is 1947 gi ngasagi British parliament passed over India gi ek 1947 matung the India haina leram lebak to the Pakistan je khaidong ki bani hariba partition aduna Donald Trump president asu sahi chama hena moi khanada la amni haidu ma factually lali dna ko in the same way ngasai gi India ge prime minister na India ge home minister na aikoi gi conflict si gi matang de moi de jung khanada la ba kangbu ni ka na yamna aran ba kan factually lan ba posai ka haibu se smai tong na haibu su sino maram moi dna aikoi gi solution thi bada amuke hena Lui ada aroi boy na first round da ina haning ibdi popular government thamge su thambiro PR thamge thambiro madu effective oiba government ama thambiu governance phajana tawba solution se pura phajana purakna bohona ba masagi singi lamda kuki gi militant sing na tawning bada tawba haining weda haiba maduda freedom of speech freedom of movement lehenda ba rule of law leidaba adugumba leiba ama oibadudi ngasai PR leibagi su thudokna su kanade aduna PR gi leiba government su thabak tawbiu ngamoi hargana ngamoi na harga popular government ama thambiu popular government du thabak tawhansi aduna tragadi setu consider sum thamaga thabakti tawdragadi Manipur gi praja gi awabadi no gi helakpasina hojik laiba phijom sidi masai paisa paidaba pot leinanaba purchasing power leitaba dukan makhai pot sittaba economy se sok pa yaba chang yongna soe habisi makoina su khajitang khangbi bam thoye na aham round sida ai thamjage okay thank you very much babung makhacha thajabo lakjage babung nakal amarom da habidi Indiana north east si yamna habidi mirai have except Assam khatane mana khara interest oibe area se aduna taba koi even Manipur ga sidi adu kimatik neglected or state amakak ne habada babung haiman ba thokla roidabani even koi ngasai oja Hemchandra na su habiba habidi Pahalgam attack si ki matungina haiba Pakistan da based over terrorist sing si paratam bibo oina missile attack si Indiana Pakistan da attack se hore nakalamon da haiba Pahalgam gi Kashmir si part of India ne Manipur is also part of India ne babu adumakpu makoina haibada koi di ethnic crisis ni hairi adubu ethnic crisis ne haraga sun koi officially chana gidata ga su koi jatum chana su hongju panbi ge koi internal disturbance and external aggression se lai re haden article 355 se chana de have issue makak yam chauna laigi masida koi gi foreign gi khut yaure illegal immigrants in Myanmar da gi change e haiba lai re even haidi terrorist zero tolerance oini haidana lauthoi bane dumakpu babung hangatna yengobada jiri da thokirba makoi mioi taruk angang macha yauna hostage oina thamaga rape ka tawraga hatlaba matung de ising daga thadoribse babung nakalorom da si terrorism gi ek nate habji ji kamai haiduino ba ngasai gi moi kun taruk si gi bado documentic nungaito phawi nakalamrom da akwisi asuk yamna north east gi masai Assam di khara mi yeng changi adumakpu hariba Manipur haiba se
India lengang asukmatic neglect over even hai bang hai akhoi Pakistan gi terrorism ji yokhatle proxy soina seasonary have so haine even cookie singsi India lengang na direct Manipur Indian army sing na landa basi yadram ni na cookie sing se proxy soina seasonary have so hainari ne babung sida lei ba phibam sida India lengang na ekhoisi adumak neglect tawdana hauzik lairiba India Pakistan gi issue sina adumak neglect tawdana lisang sina ekhoigi waroisina purakna ba khona da taragadi pabung Manipur dal oigada ba phibam si yamna natai chada ba phibam khakta lak kani habagi miyamna akibe apprehension lei pabung gi mota pabung kari thambini ni sigi matangda ke lei ma ekhoina Manipur da uriba conflict se it is just symptom ne anaba gi symptom do hojike hariba si jiri daga kena to ye kana hariba ngang ka hali kholen ter jing se these are nothing but ekoi gi symptoms of some underlying disease ne ko ekoi na anaba am lai matam the fever da ore na hare fever se anaba du di nate is a symptom ne hariba ada madugi manung dalai madugi dalai underlying cause do underlying cause of the fever je koi investigation tawwa darkar lai aduna antibiotic pu pijaraga su anatraga maduga chanaba lairiba symptom haidi tholokliba some infection kara lairambe yai ko koi ga mana suppose koi ga karigumba cut tawdra kodna koina infection tawraga su mahi kumagre mu tawraga su koi fever la eriba ada fever do dil tawna be tawda paracetamol ko tak chabaduna di fever is subscribe tawgini ada manung la infection do di koi mado address tawroi hariba in the same way ai koi na budi Manipur se Bharat Sarkar na neglect tawbi na hare ko chumi ka su mado yam chomba wafam ni koi ji matai da leiba politically oina koi se power yam leita ba MP ani ga ka leiba Lok Sabha da koi gi se ka le ji da ba dumba apikpa state amani hare ba aduna all along development gi da khangde atop hiram da khangde Bharat Sarkar na ai koi bu neglect tawbi hai sumadi masi factually correct de hariba ada amuk khoi Manipur manung ngong jeng che ba ai khoi Manipur manung da singi lam da leiba tribal sing na amuk moina complain tawri complain ka mai tawge da Bharat Sarkar na thadar eba development gi pesha khudimuk che all valley da concentrate tawre khoi sing da di amta thadar bidre ai khoi bu neglect tawire imbalance ba dugumba development leire haidra ma khoi gi su grievance from time to time phungdu idna ko se development ge dobu or su political ge dobu or ko su phungdu tan re hariba se kudam ma ra tameng nonga imphal ge jeng ro ga di adum development se khenei hariba ko kudong cha da se azima se historical region geographical region kai ka di mayam leri adu bo madu ying khantha da bida ai koi su historical natra geographical terrain adu mayam do koktok ta na imphal na chalu facility mayam rims hospital leba jenims leba ade koi gi district te digim te leite haidna madu grievance adum phongdu ibane ba ko aduna development na ta ba koi political gi angle da mu geng che ri ba ko political koi na economic political social and ahum thona koi nei nei hari ba ko koi gi ini issue mu lang ba dam da political gi sida koi na yeng ba da Manipur da lai ba singi hill areas hai tare ko mase maro tribal sing naga natraga kuki sing tari bani hari ko makhoi sing sigi one major grievances the ai khoi da politically properly representation pd ai khoi da governance ta boda ai khoi da saruk yahon de we are not equally represented ase jam chawba adum grievance mane hari ba ai khoi gi 2023 de da ai khoi na tholai ba conflict sigi eruption sidane akoi ni ST khakdang yeng na ta ba to political loi ba su khoi yeng cheri ba matam da leiba sarkar se da cabinet ta yauri se nimsa kibgen kangpopi representative ni kangpopi district sida lei si MLA ahum khakta ni ko aduga adagi atopa minister mana letpau haukep ni mana representative sina khoi gi Tingnopal ni Tingnopal si kari si
कुकी के हाइगदर नागादा खरा तेंगनोपल से एमएलए अनि खतंग लेबने हरिबा तेंगनोपल का चांदेल का को अनि खतंग लेबिसिदगी मखोय अनि से मिनिस्टर ओहेले अदुगी ममांगे ताम दसु मखोय अनि से मिनिस्टर ओरे 2017 की बीजेपी की सरकार दसु अद सेकंड टाइम दसु मोय अनि मिनिस्टर ओरे whereas चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट एमएलए तरुकाबा सिदा सेकंड टाइम सिदा मिनिस्टर अमते हापते हरिबा मसे अरानबा मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बीरेन की यामना लानबा अदुगुम्बा पॉलिटिकल बा कनोमने हरिबा एमएलए तरुक लेरिनी अदु सोमदने एमएलए अली लेबदे मिनिस्टर अनि रो वरे एमएलए होल लेबदे मिनिस्टर अनि रो वरे टू टाइम सही मंगाई टाइम से अदुना अखोइना सुम ताबदा एमएलए सुरचानपुरदा एमएलए तरुक लेबसिगी मनुंगसिदा बीजेपी की एमएलए कनो पाउलिला लेरे अदगी कनो लखौते लेरे अरे थालोन की दुमसु लेरे एमएलए अहुम अदगी कोई जेडीयू रे सके एमएलए कनो दोसु यारोगे एमएलए बीजेपी के एमएलए मरी लेरे अदगी probably I camera hingle को दोसु बीजेपी के एमएलए वाले only सिंघाट के दुदंग कुकी नेशनल पार्टी है और मालिके ने अदुगी ने हेरिबा अदुना सिगुम्बा सरकार सेंबद रिप्रेजेंटेशन पी दबसे मसिदा अचौबा ग्रीवांस अमा लई हरिबा इट इज जस्ट नथिंग बट गसागे political aspiration मीगी कनो तौबसे श्री बिरेना फुल्ली अंडरस्टैंड तौदबदगी अदुगुम्बा ग्रीवांस से थोन बने हेर मदु माने एड्रेस तरंगदमनी अदगी सेकेंड इशू आई पॉलिटिकल गसु खरा मरी लेरबमसे हरप तंगेबको फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस को एकोई 2015 दा Manipur People's Bill, the shops and establishment amendment, adu ada aina khra ek ohum ko passed away Manipur Assembly da. Masida mainly quite the kari hai ni controversial oiba haigadra yamna yening aiba post comment ogeda Manipur peoples have a mage definition am yawe Manipur peoples have a definition se lakwa matamda Papandagi laiba, si Myanmar cookie meam over so many years like equa. Adamako is in 1951 gi cut off Oimatam the Manipur people gi definition si the pit or octava. Adamasigi bill issue dropped over the Chief Minister N. Birena cannot touring a matam the Congress Sarkar yawing at the Masu Mane, Adagi Kokoigi, Noria Pakang Lakpagi. MLA or Manupa and Ottoman Arke and then Moy Karadas in Araga dropped on Manana, see Okram Evo winner sometime Magi media the high later. Maduda Yam controversial or is she comment together Shugumba, Manipurgi Laka, Kanosida, Manipuri Mapandagi Laiba, meeting cut off Yarduna, cannot or comatum Damokosi, Manipuri citizenship, Manipuri citizen have the late India citizenship, Manipur people to the fit of the Vadegi Moji Grivas like the education to Rolly 2015 gi Sida, I met the chief secretary Oidri, July and also I said Iran Tolopodegi, police keep firing the me map and Sigi Eribuko. Okay. At the Masigi, Siribagi, Iran Tolopogi, Masi root Kosika and Noida. Manipur people's definitions in Erigo. Adana, Matunda, Hariba, Bilom Ziba Karihani, Governor, SNP, Governor, President of India, the Tare, President of Indiana, SNP, Dana, Hariba, Bilom do, Zanavayagi, Herigo, Ecohumdo, Bilomdo. Aduna, when a chief secretary, Okro Villa in Matamda. Manazu, what is Hanabagi Tabuxi, Karido Pakakide, 2015-16, do I chief secretary or in 17 gay, Tankaisela Waikwa, Adamana Matamdu, Karihani, Kariwakal, no Madura, negotiation, Tono, Konabiki, and Todanamizi, Mapangi Manung, then Amadi, Lang the Pungraga, Nipa, the Lehodana, Enbidence in Gigamela, Matung, the negotiation, Tawi, negotiation to the Aina. Maruba leadership low than a cotton convinced over the Makogi Pihom Topo compensation Pidana sometime 2017 April ka so I said I quite my own yana than me here Masalo than as Bariel Togi my compensation get Piraga. At the Ines of Pusilesi Carimarum in either I quite not government now. Government I'm going to talk about the sensitive boy Bama.
अतोपा कम्युनिटी न करी खनगदगे आइने हेदं ngame na tawdaba adugumba siri NBN singi sarkar sin popi yanthal ke ju war on drugs da popi hekda yanthopa forest settlement level ju eviction ga tawba mi singdun wagadriba alternative livelihood natraga alternative means of livelihood masai ki popi yanthalaga makhoi singsi ate Thailand da kai da khoina pa ba khopadi popi si am thajan thari mne ba khoi ke golden triangle sida masida rehabilitation ki program ba alternative crop kuma kari goma se na popi du ya sa bata ra gadi government na khoi scheme sipi ni na khoi rubber plant thau coffee thau natraga vegetable thau fruit thau ga na to na ta ba ai nga me na ha ga satna siphai me am tha na nga se ge mina thajari ba phati illegally oi ko ai su ya yaningi ada तौरीब थबक खुतौदु थबक हैतब कौवे बसे थबक तो हैब तारगदि मासिकी अल्टरनेटिव मीम्स ऑफ लाइवलीहुड पिगदबनी इवन जुम तरा तरुक के सोंजांगदुदा तांथोबदैनेबा अदुसु प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की मनुंगदने इल्लीगली बदि मजु चुमम याय अदु ह्यूमैनिटेरियन एंगल दो यंगतबदगी येंगदना थबक तौरुबदगी मीदो नुंगै पाइखलाइबने हरिबा अदु वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द ngasi conflict से के सोंजांगे जुजांग ते मया लेबा युमसे फॉरेस्ट की ए के मखादा कनो इविक्शन तौरुदन हेरबा अदा आइन मसी पुसलै से कमाय तौगे दा हजिक मैटर्स बर्निंग ने इवन ngasi की न्यूज़पेपर दा यावरिसे ताखो नागालोंग ना हाय अमना हाय अदना ngasi के इन संगाई एक्सप्रेस तो फोंगी मोइना हायरी कोई की वैली द लेबो पॉपुलेशन से सम 17 लाख खतनी हिल लेबना सम 15 लाख नि को अदुगी प्रोपोर्शन जेंगुरगदी मखोई की लेबा सीट कुन से अजि कुन हारसे को हेमफम थोई अन डिलिमिटेशन तौबसे अखोइना मैतैना मासे थिंफम थोकते डिलिमिटेशन तौब मतम द मखोई की सिजि मसिंग हेंगलकरे मोइ खंगे हरिबा अदबो मखोइना पंदबदी डिलिमिटेशन तौबदर बा सेंसस फिगर रो लाली एदना मैतैना येतबने सिमदि मोइ पंदेबा दे ओवरलुक दैट अदरा आइना पुसिंगे पॉइंट दि सिगुम्बा ग्रीवांस खरा लेरिबसे मसे अखोइना करी हानि एड्रेस रावगदने तांखुल नागालोंना हारि अखोइ को एक्जिस्टेंस से सिमाय तौरदि खै कमाय तौ को एक्जिस्टेंस तौगदोइनोरबा मतुंगदि नागागा मैतैगा मु conflict थोरपे याबगी अदुगुंबगी मसाक अमा लैरब्रायना अखोइ चिंगरे हेरिबा अदुना अरोबदा आइ हाइनिंगदि either central government natraga state government singchina hojiki underlying causes sing mayam se underlying events mayam se khoi mase understand tawna ba mase study tawba tai study tawdana nga sa gi symptom da paracetamol piraga layeng badun ndi yaroi aduna politically ambition bu orga so maram charaga de si khudamana habda कोई के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन तौद्रे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तरुक लेनी सो लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेतद्रे एडमिनिस्ट्रेटर हापगा तौरे अदुरे बडी डेमोक्रेसी के करी अर्थ नोरबा अरे सेकेंड इशू मना मसी पीरसे हाबे वांदे आसाम द लेबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट अहम दा 6 शेड्यूल सने हरिबा अखोय मणिपुर दा 6 शेड्यूल सने दे हरिबा मसी पीबे याब्रे यादब्रा जे कोई खनफम थोक्त्रो नेगोशिएशन तौबे याय हरिबा मी खुदिंगमकी लोइना एस्पिरेशन लेबम थोकनी गवर्नेंस ता मखोसु इंक्लूसिव ओइना मखोइ रोल यावनिंगी मिनिस्टर ओइनिंगी सी ग्रीवांसेस मयाम सिंगसे एड्रेस तौदना अखोइगे मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट से लोइसिनबदी खरा वानी हना ए अदमाय तौना अरोइबे राउंड साइ थंग